Paçalarım, ne bilsem endi. Hey! Şöyle ne oldu? Meni sizler құттықтап қойсаңыз болады. Бүгінден баштап мен фитнес тренер болып işe girdim. Ошондо сапожник без сапога деген. Ей, қатырға сіз мен үстіме стресс тақылтасыз ба? Стресс тақылған жоқ. Күлі тасыз ба? Күлі айтып қойдың. Не құттасыз? Менше, не жүрген апрочым, анша-мұнша қыздарын мындай по сравнению үшін салыстырғанда мен табиғаттан сұлумын. Табиғаттан сұлу дейсіз бе? Табиғаттан мен красавчикмін. Тура айтасың. Енді сен анық жырайсың. Сіз болса үшін шашыңыз ұшыншалық ұзын қашыңыз жайылып өстіп чачайсың. Сен бар ғой столдың арқасында көрінбейсің. Сіз че ұшыншалық сұлусыз, сіз холостякқа қатыш керексіз. Сен че мен күйеу баламен ұрысат оқшайды. Арманиде мындай модель болуш керексіз. Сен біз 2040-сың. Икрамка, сіз шундай қарағанда қыздардың 20-дан түседі ғой. Мен күйеу баламен ұрысат оқшайды. Неге? Сен бағалбай арықтатып салдыр ғой. Табиғаттан сұлу. Сен аншысың. Сіз че өзіңіз Сен колумбиялысың. Жоқ, Лөлін еркеге. Ол деймін де, Сен немен лөлін еркегіне отасың? Ағарап айтасың өзің. Маймыл дедіген Бишкек таныды, Ушаш дедіген Қырғызстан танып қалды. Орта Азия лөлін еркегіне танып қалады де. Қарап қойды. Лөлін еркегіне танып қалса ұят болам мен саға. Ойчы. Анан көрі біз әучіме Йома оқшоқ, Йома досыңыз бар ғой. Икрамка, мен сізге бір нәрсені айтайын. Қоя тұр. Йома оқшақ ненде отасың? Жоқ, айтерсің дейін қайсың? Просто, че? Бұлар бізді көре албайды. Жоқ, Динка, бұлар мені көреді, сені көрем көреді, Динка. Еме Йома бургер деп қалдың. Йома өзінің атынан бургер ашты. Браво. Сенден атыңа не ашсаң болады? Мен бірінші сені мақтабайды. Не деп? Атыңың емес, затыңа жараштырып, бетіңе жараштырып. Қатыр патыр. Яқ, болбайды. Менде де идея бар. Қадырдың қаттамасы. Яқ, болбайды. Өзімде идея бар. Қадырдың колбасасы. Жоқ, Қадырдың колбасасы кішіне грубий болып қалады екен. Неге? Лучше Қадырдың сосискасы. Олам? Одай қол жалғасың. Нормальный идея. Болды. Егер іштеп шықсам, бірінші өзім осы десін. Болды. Жазыр елі осы келмей ғой. Йома естіп қалды, қана өзі? Неден? Мен қаяқтамын дейді. Мына, Йома 30 секунд уақыт берші. Біз ойландырып командамен жауап берелікші. Мұндай орысыны ұқпаған. Так, бірінші машина мен түштім. Жоқ. Екіден кеп түштім. Мен түштім. Үшті. Өзім отырдым. Жоқ бұл. Значит, бұл төртінші адам. Жоқ, бет. Йома, Динка жауап береді. Біз командамен кеңесіп, Эмил байке, шештік сіз ұшылып қара машинада отырасыз. Жоқ, мен ал машинада емеспін. Бар, Қадыр барып қарағаны құлаққа теп атады бұл. Йома, түшші бері. Бар ғой? Жоқ әншін өйлі. Барда жоқты қаратшы. Барда жоқ. Барда жоқ ашшы. Жоқ ән. Поликтің астыратшы. Бияқта да жоқ ән. Бензин бар дейм жоқ, а? Жоқ. Балдар. Мен порт бияқта қарағала. Savuz geldi amislamı. Kartoşka aravandıkı, savuz çallavattıkı, tukum toğuttıkı, süt maldıkı, nasvay joldoşbay akanıkı, abla porter tağandıkı, assalamu alaikum. Kardeşim, emi bir dondarladım, bak bir aylan gel adam verem ha? Kanday öldürasın bir, bol çağırmamızdan. Hadi Akıcan, sana aylan geldin esin verasın. Yaman pışır ikensin de, bak stadionda aylan gelsen anam verem erkek. Nasıl verasın?
Rastdan beraman. Bo'pti. Ey ama. May qancha may? May 1000 so'mdan oladi. Ne qimmat? Dollar qimmatlab ketdi. Dollar qancha so'm? Ukrop qanchadan? Ukrop 50 so'mdan. Ne buncha qimmat? Dollar qimmatlab ketdi. Ukrop yerda o'satsa, dollarga qanday teshesi bor? Dinka, ukropning sveti qanday? Jashil. Dollarning sveti qanday? Jashil. O'shaning uchun qimmatladi-da. Ey ama, Ha, yumurta qancha so'm? yumurtqa 50 so'mdan. Al nega qimmat? Dollar qimmatladi. Ey ama, Ha. bu yumurta tovuqning putlarining arasidan chiqadi ku. Dollar qanday teshesi bor? O'sha qoroz amerikanskiy-da. Qandaychi? Ona qara kelatadi. Buning Amerika emas, Yapon bo'libdi bu. Bu Yaponiyada to'ralgan, Amerikada cho'g'agan-da. Yoma. Pomidor qayerda? Badigi pomidor Tojikistondiki. Albayım. Badırın qayerda? Badrim da Tojikistondiki. O çay qo'shiqlar yomon to'y qo'ysinlar, ishda patriot bo'lib qo'ysinlar bu. Voy, pomidorga patriotning ne teshesi bor? Tojikistonning mo'mijebisini olib kelib Qirg'izistonda sotib o'tasin. Ular granitsadan nelerni gana qilib aytadi. Namusda ақшаға сатып бүттің ғой, ama 15 күн күт Өзбекстан шығады, 15 күн күт өзіңіздің Араван шығады. Урматтуу ел жұрт, бүгінден баштап Тәжікстанның мөмежебісін албағыла, санкция жариялаймыз. Өздеріңнен көрсін. Айтамын мен осыны. Демекçi Tacikistonning cho'plarini qantaymiz? Anani urib qo'yaylik. Nechundir? O'zingcha qadr patriot bo'lasan 15 kun. Patriot bo'lsang 15 kunga disko'lniki tuptuki chiqadi. Javob bo'lsa 15 kunga to'xtog'ilniki chiqadi. Ama anchalik o'qita olmayman. Nega? Psixoz bo'ldim men. Niye çok canında söylüyorsunuz? Nechun? Bidepres. Men o'ylabdim haligingday debchi. Sen uni qayerdan bilasan? Men to'xtovga tushmadim. Akajon, mana stadionda ham aylanib kelib, endi berasizmi? İkram, qancha yildan beri do'stmiz turavi, tanish bilish qilali. Aytib qo'y do'stim buni shagirdingga. Yoma, bu biznesi, дружба не бывает, дачка забрать чувак. Qarindashim, mındaydan chiqasingdagi O'sh sharin bir aylanib keladan dedim. Rostdan berasizmi? Rostdan beraman. Xo'p, bo'pti. Tog'a, xibika qayda bering, ertaga o'sha qoram, xibika qoram. Ey Yoma, o tog'am hakimiyatni sotmaydi. Satmaydi. Ko'pdan beri ko'rishmadik. Cho'g'ilmadik, mana cho'g'ildik. Endi sahnadan elning aslida сөйлөшпөйлүк. Мына qimmatchilikda ahvollar qanday o'tadi? Ahvol qanday deysinmi? Bir kaldan ahvol qanday deb so'rashganda parik kiyib erta o'tamiz degan ekan. Bir boyunda bar ayaldan ahvolin qanday deb so'rasa, butun varikoz bo'lib, yeshib, qusqun kelib, liboy odamga chilingan yomon yersin chiqotib debdi. Bo'ldi endi. Bir deputatdan ahvol qanday deb so'rasa, sirtdan bumag olib kelib, erta o'tamiz degan ekan. 20 yil zapravkada ishlagan akaga ayoli dizdrantpalarga qilib güyosini ayttir. Jiddi qanday ekan desa, güyosi jiddab turib, xotin 92 debdi. Men kollejda 3000 ta qiz bilan o'qigan yolg'iz yigitdan ahvol qanday so'rasa, ahvolim qoladi debdi. Bola. Bunday. Men ko'pdan beri xayoldan yurdim, o sahnaga, stadionga chiqib bir so'zni aytam debchi. Qirg'izda bir so'z bor to'g'anda. Tog'alar o'tiradi dedilar. Ulu so'zda uyat yo'q deganda. O'sha men bir so'z aytib qo'yayin. Kim bu? Nerede da Zübdeda çoğun ağılarımız oturup duralım. Ulu sözde uyat yok to'g'anda. Bizga o'shqo. Artist qo'noqlarimiz keladi, boshqa joqdan qo'noqlar keladi. Ve o'shalarni gastinisaga jatqizishdan qo'rqib qoldik. Hem o'tganda bir gastinisaga jatqizsam, qiych deb o'tadi. Al, kvartiraga borsam, al joqda da qiych deb o'tadi. Uyga opa? Uyga borsam da qiych. Ne qiych?
Eşikten. Surayt ата, өзү улуу сөздө уят жок дейт. Мен ушу эки катын албалы жыргап жүргөн байкелеге кайрылып кетейин. Мындай биринчи махаббат менен экинчи аял менен жыргап жүрө бербей, анча-мынча биринчи махаббатыңарды дагы эстеп тургула. Ато биринчи махаббатыңар бирөөгө экинчи махаббат болуп тийип кетпес. Улуу сөздө уят жок, мен дагы сахнанын үстүнө бирдемени айтам. Ошто гейлер яман көбөйүп кеттилер. Сен каяктан билесиң? Просто өзүнүн группабыз бар да. Улуу сөздө уят жокпу? Мен дагы бирөөгө айтып коеюн. Урматтуу гинеколог болуп иштеп жүргөн эркектер, иштерди токтоткула эми. Жок дегенде КамАЗист болбойсуңарбы? Неге? Катуураак нерсе кармайт дейм да. Мына сенде мини юбкачан бир кыз ары бери басып жүрөт, чоң кыз. Отурчу садагалы. Адамды кыжалат кыла бердиң. Мына жакта ары бери басып жүрөт. Биз комайлы үй билебиз. Мына алдыңда турган солдаттарды кыжалат кылбачы, отурчу. Yo'ma, soldatlardan kıcalat bolbu. Nega? Bunlar kompot karılaşıp tablet geç olgan. Oşo darıman barбы? Как раз бирөө калганда. Берчи. Авайла. Канча саатка таасир этет? 2 саатка. 2 саатка таасир. Чоң кыз смело басып, жигиттер баштады. Кана кетти!